I dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Danas ćemo igrati Counter Strike, jer prošli video je bio CSGO, pa mislio sam zašto ne u Minecraftu. Dobro, idemo u igru. Ok, evo nas u igri. Ok, idemo. Hop. Evo ga, imamo bombu. Idemo na ovdje. Neki dan sam igrao s prijateljima. Tu nema nikoga, inače. Ajde. Ajde. Ovo je lagano. Idemo. Ne! Ne! Ok, evo nas u novoj igri. U sljedećoj igri. Što pričam više. Ok. PvP. Ajde. Ajde, idemo. Samo mi nemoj crknut. Samo mi to nemoj. To si ti, okej. Oprostite. Samo neko na Skype-u. Ok, dobro. Ko ima bombu? Ajde, plantaj. Ne. Ok, evo nas u sljedećoj igri. Kupit ćemo shotgun. Nemamo para. Ok, idemo brzo. Ran! Ran. Ajde. Ajde. Moramo ih sve pobijati. Brže! Yes! Ok, evo nas. Ova će epizoda izgleda biti nešto kraća. A ne do kraja ćemo snimati. Ok, idemo proti... gore. Ne! Ajde, ne. Ne! Ok, evo nas nazad. Ajmo ovo brzo odigrat. Smoke trovamo, onda trovamo... Dobro, budete vidjeli. Hop. To je nova tehnika. Flashbang. Što? Ne! Ok, idemo. Koliko nas je? 1-3. Jer nas pobjeđuje. Što? Ok, evo nas. Krivo bomba. Brzo. Yes. Ja imam bombu. Ok. Desert Eagle. Kako 1 protiv 4 pobjeđuje nas? To je nemoguće. Kako? Ok, evo me nazad, imam skin za ovu pušku. Sada skinove možemo dobivati ovdje.
Sad možete dobivati skinove za ovaj Counter Mindstrike. Joj, ne znam šta mi je, rekao sam previše CSGO. I kraj. Ali to bi bilo to za ovu epizodu i potom.